मंगळारा म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसूजान मुरगांव पीडीएच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो। ही एक नवी संद आसा काम करपा खातीर। तेन्ना सगळ्यांचे सहकार्य जाय म्हूण जोशुआ उलयला। तशेंच नौदलाच्या एनओसी प्रश्नांक लागून कोणाक त्रास जावचो न्हय, उलोवन उपाय काडूं येता म्हूण जोशुआ उलयला। RDXGOA खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। चार्ज ऑलमोस्ट एक म्हयनो भर मातसो डिले जाला। कालूच ते नोटिफिकेशन आयलें म्हाका म्हणून आयज सकाळीं येवपाक आसलो, पूण एसेंब्ली आसना कारणाक आमी मातशे लेट पावले। लंच ब्रेकान येवपाक म्हणून आतां आमी आयले। वास्को एक नवीन भाग म्हाका एक्सप्लोर करपा खातीर, कारण आमी बार्देसचे, आमकां पणजेचे फुडें केन्ना आमी काम करूंक ना। सो इट इज अ न्यू एक्सपिरियन्स फॉर मी, अ न्यू जर्नी with the Murmagaon PDA. Here there are three to four, 5 MLAs I think. 4 जाण लागता ह्या PDA. तेंचो पूर्ण सपोर्ट, लोकांचो पूर्ण सपोर्ट, वास्कोकाराचो, as well as the entire staff here at Murmagaon PDA. For me, to help me execute my duties as chairman, I assure you transparency. I assure all the people of Murmagaon the best possible administration during my tenure as chairman, with all your support and all the well-wishers, councillors, panchayats, sarpanches, panches, जितले लोक हांगा आसा पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकली, पूर्ण कॉपरेशन आसतले, पूर्ण लोकांची कामां आसा, बाकीची जी कामां आसा सगळे वेवस्थीत करपा खातीर आमी ही आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा। I would like to make a special thank you to my Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, तशेंच TCP Minister बाब विश्वजीत राणे, तशेंच वास्कोचे आमदार बाब ताजी सालकर, बाब मोबेन गुदिनो, आमचे आंतोनियो वाज, तेकाय लागता थोडो भाग, हे सगळे जाण, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे, तेंचो भरपूर सपोर्ट आसलो हे पूर्ण जावपाक। आणि most importantly the people of Vasco who will be accepting me as the chair. हे थोडे issues आसा म्हणून आमच्या member secretary Bob Shirodkar, he also mentioned to me about this very major issue, and I think this issue has been taken up yesterday in the assembly with the Honorable Chief Minister as well as the Honorable Minister for TCP. दोगांयकू मेळून तुमचो आमदार बाबदाजी सालकर यांच्यानी डिस्कशनाक हे हाडलेले with regards to the flies on the buffer zone जे म्हणटा ते पयलीं funnel हाडले, ते आतां radius केला, there are some things that we need to understand. It's a defense airport, there are certain restrictions, but the Honorable Minister for Town and Country Planning has assured us that with a dialogue with the Civil Aviation as well as Ministry of Defense, they will try to sort this issue out on priority. It is my promise. नेमाणे कितें आसा, जायते इश्यूज आसूंक शकता, पूण लोकांक त्रास जावंक उपकारना. दॅट इज माय व्यू ऑफ इट. समबडी इज स्ट्रगलिंग फॉर अ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और समबडी स्ट्रगलिंग फॉर अ पर्सनल हाऊस इन दिस झोन, ते मनशाक त्रास जावंक उपकारना. इट मे बी हिज फर्स्ट हाऊस, ही हॅज स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड टू सेव अप मनी अँड बिल्ड दिस स्ट्रक्चर फॉर हिज फॅमिली. त्या लोकांक खंय त्रास जावंक उपकारना म्हणून आमचो पूर्ण सपोर्ट आसतलो. जाता तितले बेगीन we will try to find a solution for this buffer zone. I know that it cannot be removed overnight, or we need to find a amicable solution. दोगूय जाण मेळोन, कारण जितले वास्को एक व्हडलेशें शहर ना, it's very limited. We have water on both sides, so having a radius, having a buffer zone becomes a problem for all the livelihood of all the people of this locality. So coming to a middle ground and finding a solution, a holistic solution, is the priority.